Idngan ditama, Om ditanak, Om di Spiritu terbitua. Amen. I gracia di Tuhan Jesus Kristus rutako Om ika ginavandi kinengan, Om ika pisaan di Spiritu terbitua, mempai no Diosu saviavi. Om yampai sunduvanu. Penengavi, minggu diti, malamai tako, do tadau minggu, kain tohuvan terbitua kozo. Ugu toko do kongo do bos terbitua di kinengan, Om katema di Jesus di meja do ikaristiditi, kenapa terjadi ko ngavi, mangakun do dosa ngavi do toko, kepatonda no di do toko sendi, do memalamai di ketapatan tahom lati terbitua. Mangakun zo, di kinengan tafakas, Om de Diosu ete penengavi, dan noko pemidoso zo kozo, id pemusavan ngaviku, Om id bos ngaviku, id nunu inoi maanku, Om id nunu iauku nangazanda memang. Maza anda hasaku, maza anda hasaku, maza anda hasaku tagazokozo, itino pogi, lumakinsian zori meri, I obitua penti hobus hahangai, zavia biditasap Om sangti ngavi, Om Diosu tepineng ngavi, dosa membayang mentok dogo, ada di Tuhan kinengan ada toko. Kiko senanuda di toko ikinengan tafakas, mamahyong de dosa ngavi de toko, o magabit toko de keposizon selajur. Amen. Tuhan, kau sianaino. Kosianaino, Kristus kosianaino, Tuhan kosianaino, Tuhan kosianaino. Kebentugan doi di kinoingan, idi takavas kozo. Om viva masa doi tuhun ngawi nangawasi, Obi novo odo ipana, magazong sikoya, monongku awi sikoya. Sikoya,
Kano sumambayang. Oy kinuingan tamaza, ipinapogad ded pamugunan di bos katapatan spiritu, dokop pembituahan, ipinapoyho do sa viabitinaw, kakamay di misterium koy mazaano, panakno sumambayang sikoy, demiampay papointahang do katumbazan totopot, kano sukinada, monoy mo, di tahu pesona do kebentukan selajur sumamba di pisaano iki kuasa id kebentukan maza di Tuhan za Jesus Kristus imamamasi mamalinta miampai diau di spiritu tabitua kinoingan aiso kopupuson. Amen. Pembahasan manta di buk do Deuteronomi. Minobos i Moses doi di Tuhun ngawi. Pokwoto iti tudizo doi timpu ngawi nakatahib. Iminoguhu diozu manta di timpu do minamangun ikinoingan do Tuhun do itana. Noko insan aku dokiva bos poin laja kozo mantad pompod tiso do tavan doi di tiso kiva nanaku do nongow kiva nanaku do Tuhun ngawi do nokongow di ohow di kinoingan poin pasi do bos mantad itanga di tapoy miaga di nongow diozui ompot hambus do poin pasi kiva naku do tombo nopo okinoingan do tuminama do maganu doi dau sondi do iso tinau mantad tanga do tiso maza do kaundasan ngawi tanda ngawi koi mazan ngawi pisangadan miampai hunggazan tabakas hongon poi ngopo maza dokoti tigog ngawi osi saviavi diti iniman di Tuhan kinoingan diozu do montok diozu do id dumbangan do mato ngawi diozu id Egypt ingkano do lotiono iti do tadau baino opionno iti do id kinavo toto topotno do kinoingan i Tuhan id surga, id sabat, miagado id tanah, id sibo, isidono aiso suvay. Imozo no i undang-undang ngawi, ponu ngawi disido, do masok upatakon ngawi i, doi diozu, do tadaw baino, do izyozu, tanak ngawi diozu, mokongo no da, mamama si tanaw itana di ipatakon di Tuhan kinoingan diozu do sohihinay. Ibos i Tuhan. Asanang noi Tuhun ngawi inopihi di Tuhan sabagi dodau sondi Asanang noi Tuhun ngawi
sabagi doda soli. Ibos di Tuhan nopo ngaohi Om savya vikalaja di sidodohan sanon I Tuhan nopo ngagumi navodoko tuhidan Om ko tunut om momonu do tanah Miampai doko ginava andau Asanang no itu nabi, inopihi di Tuhan, sabagi dodau sodi. Masa do bos di sidodo no todo itavan ngavi Masa di pobo di kabang daw Dono todo osavyavi itom bituwon Mino bosi sido om imang no dadi isyoho Mino nu isido suminimpot isyo dodo duminadi Asanang no itu nabi, inopihi di Tuhan, sabagi dodau sodi. Mintong itu handoi di mamantang ngawi di sido Doi di angahan san iko ginawan di sido Do manampasi di kodu devo ngawi dioho Do mantat kapatason Do popoti hombus dioho Do poin pasi it ponon hosan Asanang no itu nabi, inopihi di Tuhan, sabagi dodau sodi. Kodudu vono podo toko ngamandat di Tuhan I Tuhan no isa kadai do toko Om kohit do toko Idagay no da iko ginavanu oi Tuhan Tupoy sonon sa idiyaw O savya vikahan sanansa Asanang no itu nabi, inopihi di Tuhan, sabagi dodau sodi. Pambasan, manta disuat di Sang Tipol, dari Tuhun ngawi dorong. Potitikid Tuhun, ioinsi di Spiritu, ngatanak di kinoingan. Ino po Spiritu tinoy mo Diyozu, maakon ko Espiritu, dotu dipon ngawi. Imo govit wagu, doko oosi, doit pagigizon Diyozu. Ino po, nga Espiritu datanak ngawi, om papahad at tokowi do, Aba, Ama. Espiritu sondi, om Espiritu datakow no po, nga magawit do kososian to 10, datanak ngawi tokow di kinoingan. Om nung tanak ngawi tokow, nga za tokow ponogi, o tungkusan ngawi. Tungkusan ngawi di kinoingan, om i kabagi ngawi, do tungkus miampay di Kristus. Magi di kinondasan ngawi di sido, moy do kabagi di kabantugan do sido. Ibos di Tuhan.
doi di tanah, om doi di spiritu tobi tua. Iki noingan babai no, hitoi hono ai, om ik mikot bagu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ituhan miampai diozu. Miampai da sunduban. Pemesan mantar di abal tavasi to bitwa sinuat di Matthew. Ande dia. I opod om iso makikia pinakazan dari Galilee. Dari nuhu takavas idnombo inakatanto di Jesus da sumomo diho. Om na kita diho isido. Duminunsong izyoho da idumbangan disido. Sudung patu da vokon mininto tood. Intutukno i Jesus o minabos da diho. Minabos disido isido. Sa viabi kuasa i surga om do itana do nakatak no do idego ugad no pagi do dizo no do makiki ia ngavi do sa viabi ditinau pesuo no iziho idingan ditama om itanak om di spiritu tabitwa om ia ono iziho do temanud do sa viabi dipenu ngavi pinataku diazu om iho no do miampai zo idio zo tomaimo ogisom de kopupuson do tempo i abal tavasi di Tuhan. Azan de dia Tuhan sa Jesus Kristus. Tapi nengavi i minggu di nakatahib minamalamay toko do kalamazan do Pentecost. Iti na po kalamazan do Pentecost o kono po ko iso kalamazan di nantakan event nga iti na po kalamazan do Pentecost nga iso o dandi do kinengan. Iti na po dandi nga o kono po ko dandi do kinengan 2000 taon di nakatahib nga iti na po dandi do kinengan nga dandi dagisom da babay no. No katoy mo toko, da spiritu tabitwa, da panabasangan, itino po dandi da spiritu da tabitwa, itino po spiritu da tabitwa, nga ako na po ko paingizon, da ho is surga, nga itino po dandi da spiritu da tabitwa, nga paingizon da kapasizon Diyosu. Ina po kita pwede kong habi ito, iminggo din nakatahib, menikiano toko, suminambayang toko, pumahadi kunengan. Megal nogi di makikia ngabi tu guntalaw. Ataho si do osizan, do mugad om papabal do abal tabasi. Inagi sambayang toko di minggu di nakatahib tu, kuha kari toko do minabos di kunengan, o espiritu do tabitwa, on may zo do kavakasan. Da kano zo do mugad om papabal do abal tabasi. O tumazanzo, nalatihan toko iti, om nakapanaw toko. Dan minugad toko, om pinapabal da abal tabasi. O megal di bos di Saint Therese of Child Jesus, missionary na po, sangan toko na po do oho do panabazangan da papabal da abal tabasi, ugad. Nga, kamazo na pa nga, okon ko humabos toko, mantad de hamin, dati pinampang. Kamazo na pa nga, mugad na pa nga, humabos toko, mantad de kaposisyon na toko, papabal toko da abal tabasi,
uma do paganakan. Kada kau nugadi salah tafsir. Nung songyan na panabazangan da mabos do mugad. Timpu na pagi ada bain do tinga timpu toko do piye patadaw lockdown. Pegaduhan do iti kapamalintaan do humabus mantad hamin, mantad daerah. Auzo menu diozu do humabus mantad hamin da papabal da abal tabasi. Sugutan ke bagu iti pemondaman pada penabazangan sengyan do menu memohau diozu do mugad nga humabus toko mantad do kaposizon papabal da abal tabasi diti montok da paganakan Diosu. Tanak mohoing Diosu tampinay ngavi Diosu. Timpo diti, minggu diti, tampinay ko ngavi, iso pabago o kalamazan da panabazangan taga zokozo i kamazon do minggu do ko intohuvan tobitwa, Most Holy Trinity. Tahu bos take words pendemun da toko the ikalamazan the minggu the Holy Trinity. Bos na pada kaiso nga katapatan kumuduvo na po nga kaintutunan kumutaho na po nga kaginavan. Nga ito ko intangay iti tahu words take bos imangan toko andomo inlalamay posisyon dito ke posisyon toko da minggu diti. Kaysa na po nga katapatan. Nung intangan toko iti kalamazan da minggu diti, iti do po Most Holy Trinity mimpun po di very early church of the church na po nga iti na po Most Holy Trinity nga isa o arguments. Teko perbincangan. Pasal na po nga kagumuan na po do theologian untuk di nga out mo na mo do kinengan na po nga tama tanak spiritu do tabitwa no ko tu tahut kinengan ina pang argument di early church early age of the church nga bain na po tabi ko ngavi auto ko tagal do may masuk campur di arguments of the church no ko tu tahu iti isok kinengan 3 persona au tagal to kada agiu nako iti pa nga katapatan kamosun pada katapatan nga maksudi do otomazan toko ingkang kinengan da pinembuhay iti na po katapatan nga suvay kemantan katapatan di ong toko tu iti na pa katapatan do Most Holy Trinity nga okon ko tinodo do Tuhun. Okon ko winonsoy, okon ko create, okon ko nakita do Tuhun iti katapatan. Nga iti na pakatapatan the Most Holy Trinity nga tinak revealed by God. Pengko kinengan do pinapakito katituhun do Israel nung auzo kaigit, nung auzo kokito, nung auzo kopuiman da deti ikinengan auzi kay otumpasan. First command tuhun do Israel nga kuha kadi kinengan na minamondam patunonku pakitunonku Yozu do kinengan id upa Diozu sendi. Ini begitu nakagati Jesus id upa da tuhun komplain kaya ti tuhun do auzo ni bokak kita dikinengan auzo tumbazan memang zo do koigit dikinengan gaso iti kagidavan dikinengan tu minimbuhay kinengan id upa da toko nga insan bago kuha ka tuhun da Israel au kabasa kinengan da dumani da tuhun nung adadi nung tuhun dikinengan akon nga kinengan ito ni tuhun nga mamidoso pengko ga kinengan da adadi da tuhun patazo toko papapako toko nga kaginawan di kinengan, ano pa pesan kinapatasan ni Jesus di salib. Kung ka di kinengan ni minumundom,
Patunan ke vagu iti spiritu de tabitua. Iti napa spiritu de tabitua. Anak dia zura kavakasan do katubazan. Ina pagi temen ko ngavi galina bos kuritinu tu iminggu dina katahib mina mala meta ko de Pentecost dandi dikenengan itu dapat dandi nga ako na po ko montok do 2000 tahun dina katahib nga gisom na babay no iti dandi iti spiritu de tabitwa gali gina bosku ako na po ko pengizon de dated it panabasangan de isurga nga pengizon det kaposizon Diyosu. Ini bagi teman ko nga bito iti na pa katapatan do tinaklik kinengan do pinapoy do toko do kinengan na po nga itama amitanak amespiritu do tabitwa ako na po ka ingka gisambay na auto ko na tumbazan do isay kinengan nung montok do toko tuhun karazan dusun KDM nga kakal toko do sumamba do vatu nunuk guvas kazu nung au kinengan minimbuhay do sabagi do tama tanak spiritu do tabitwa bos do kumoduvo na po nga kaintutunan identity tapi nga vi sengyan ko na po do na pesu nga kiba iti kaintutunan na toko na ponso toko ay sanan toko na ponso id nga ditama omitanak espiritu tabitwa sengyan ko na po do monodo teko oposik toko do misusuvab nga sumbayang toko menandak toko do salib ingan ditama ditanak di spiritu tabitwa sengyan toko do makan sengyan toko do modop nuno po konsikan toko nga kiva iti identity konstitutunan do toko itama itanak spiritu tabitwa temen ko ngavi sengyan ko do apatay ako di kondom onon ke vagu da panabazangan at kaintutunan identity onon ke da salib sumambayang iso itanda da panak diaw itama omitanak spiritu tabitwa ito na pagi tabi ko ngabi nung onaman takaw subay ka man da Katolik dinominasi da susubay Kristiyan agama da susubay Islam Buddhist Hindu Jews sa toko na mati kiba iti kaintutunan nga nitama ditanak spiritu tabitwa nga nuko to osizan ko makan nga sumambayang lebih pada timpo da babay no so ngan iti kiba iti announcement lockdown kiba baga announcement naman tada paroke limo nang ngapatuhon da kapasa mga sambayang nung intakan ko bay nang au kay kat 30 orang ti may sambayang nuko to montok daga aluwa ginaba ko akan ka aluwa ginaba ko au kanu iti spiritu do tabitwa teka iti most holy trinity itama amitanak kami spiritu bitwa mizone Diyosu nga labi ni kasonton ta ko iti do managubang dati COVID apa dam sisam pemudahan kuna pa nga piyon na tuhon di damin to tapat ko sa tumanud diti live stream mass nung tumanod ko nga auzo kayo 100% nang ko ginawa Diyosu dapat tanod inapagita man ko ngabi most holy trinity kaintutunan identity do ko piyon gini mo datuhon de Saint Michael de pinampang dati anda da pares do Saint Michael de oto tapat ko sa do paintanud paimpon og ginafo do tumanud diti live stream mass teka bokon do ko gibana giti bokon do ko do nung mugad na po delad mall mega mall nga auto kamuot piyo tuhon do obuli do sumuang may akan di kede makan komplain bago, bos berapa ba boleh duduk, boleh kah 5 orang duduk satu meja? Sudah terang-terangkan begitu 2 orang muat pawagu, boleh kah 5 orang? Kami satu keluarga bah. Nggak mungkin kan kami sambayang, aku muat, fada berapa ba orang pergi sambayang? Komplain ini apa nggak? Fada, aku kau kami sambayang. Pasal apa nggak 50 orang saja bakal benar. Nggak mungkin kau mall, mungkin kau temu. Mungkin kebanyakan boleh tambah kah? Kami 5 orang bah.
Also komplain. Nga lu na pag ginawa ko na nako gato nung magato kami sambayang auto ko mo tikinengan. Di mo ko din nakatahib. Lubi na may to ko diti Pentecost. Nayan to ko nungo to ko the scientist na po nga magyum the tubat take a vaccine. Ito na pa pamalintaan gabon na pa nga manu to ko the quarantine. Manu to ko the lockdown kada habus matadhamin no. Ando mo iti. Spiritu the tabitwa na po. Most Holy Trinity na po. Nga mo nang tudok na takaw, da kapasizan salajur. So nga oksigen na gida patay. Is yung nga oksigen na gida patay. Nung ontok takaw diti COVID-19. Asya gamang diti. Nga ando mo takaw iti, ulangan ko bago, scientist, na po nga magyum da nuno vaccine di paintopot kohingas kapag gidot iti COVID-19. Pamilintaan na pa nga, lockdown, quarantine, kada habus, di damin no. Holy Spirit na po, manakdiyaw. Do ka pa season salajor. Ini bagi teman ko ngabi, boss, teka word do pumatahon na pa nga kaginavan. Iti na po most Holy Trinity nga isa o paganakan. Mamahaw ikinengan the relationship. Auto kami hoda mang pasinong sanguhon tako. Ina pagi kadikinengan isa kinengan tahu posona. Minimbuhay pinapintahang isido kumari dito ko do kaginavan. Guminabo ko kumati sa omtiso. Miyagal lagi di kinengan to minimbuhay ded upa do itama may tanak may espiritu do tabitwa. Da memang da iti panamazangan, memang da ikinengan. Kumari dito ko do opisampu to ko magi iso o paganakan. Kiva o relationship na to ko. O kon ko, saya saja ba mau salamat? Biarlah dorang pergi sambayang, biarlah kamu mati. Kiva nigi vok na to ko do mambos ingkah. Ina pagi tapan ko ngapi, also munu diozu do umabus o may sambayang pasal nga, oy, odong ipada Jeffrey ka, akon. Mabos na po papayhon. So na po diozu do kalamazan, panabazangan, lamasan do to ko, dikit-dikit minggu na pariti nga manak do kaposizon salajur. Dong apa tay ko? Kaswang din naraka, ay sa nagiguno. Dong apa tay ko? Kau nung kaposizon salajur, aw narugi. Inapagita man ko nga, kalamazan to ko da minggu diti, kada mo nang katahuod, mo nang kosi ko di kuningan, to danuan to ko di kuningan da kalamazan, agazo lati, aho malati diti. Da papayaw da to ko, da tanak to ko di kuningan, kiva o identity da to ko. Kiva o kaginawahan da to ko. Ikalini bos ko ditino, tahu words de ke perkataan di mantoko ondama iti na pakalamazan nga katapatan. Au tagal to ko do agiu, do otopot nangku, do kiba iti tama, tanakam spiritu tabitwa. Kada to ko pemundom do pengko o subay tuhun do memundom. Wo ko do pemundom nga au topot iti Katolik do kiba iti tama tanakam spiritu tabitwa. Igali bos ko dito kada ko pemundom do pengko tuhun subay do memundom. Memundom to ko pengko o tuhun da Katolik do memundom. Do iti na po most Holy Trinity nga isa katapatan cara teko pengko ikinengan da minimbuhay do papain tutun do isa ikinengan. Kumodovo iti nagi akalamazan ilamazan to ko do minggu diti nga minanak ikinengan do identity. Kiva pain tutunan to ko do sa to ko na po diti nga nasangano ditama itanak am spiritu do tabitwa kiba kuasa do to ko kumutahon na pa nga kaginavan di kinengan da manu do to ko do guminabo kumah tiso tiso. Kano to ko ngabi ikalamasan do minggu do
ko intohuvan do tabitua diti menang katuhu to di keningan sundung patu de tatanga toko do kesusaan do covid ko podam sizam tu mantad po di de the 1st of June auto kenehaan gisamsengnya apa pena pa nga 2 minggu 14 of June nga paitup di bago penambasangan auto kali ko gado may sambayang nga kakal po kiba iti live stream mas igalagi di bos kudu tino to tumano to ko the live stream mas miampay de poin penuh o ginafo ko tembasan kuma di kunengan kan itu ko ngabi mikot di Jesus de meja de tabitua diti de ikarsi diti de no tembasan to ko de Jesus no po nga ikatapatan Jesus no po nga kain tutunan de to ko Jesus na po nga tavud do kaginavan kuma di datoko. Montok Yesu to ko ngabi do damin do titim puditi hobi nauti mohoing ngabi mohing do kusay tandu. Dadi kuno da kategis. Kategis da paganakan di Yesu. Papoyho papabal da abal tabasi da tabitwa diti tu iti nagi kelemasan di lemasan to ko di bena nga iso nagi dani di kenengan. Kuha kada dani di kinengan di bos de tabitua di beno ugad ko o kuma de pamagunan o pensuo nang abi de idganitama o mitanak o espiritu de tabitua pamagunan po Dios nga paganakan Dios ko ka no kakago di Jesus mina bos te memazo pengampai Dios gisom da abi tempo Jesus mina bos do sangyan ko na po de kiba kasusaan mikot zo ngaku ka di Jesus sabi na boss, buhok na tabitwa inang otakaw. Tamay na zo pingampay Dios. Gisom awi o tempo. Kano mi ka di Jesus, dan meja do ikarasilite. Dapat na kong awi, kanon santo kaming kakat, ang sumiyang tako di sambayang di otombasan. Otombasan zo, iso kinoingan. Itama tapakas monodo do tapan tanah do sababi kanunu okito au okito tamasanzo it iso Tuhan Jesus Kristus itanak tonti saon nanak di kinengan nanak ditama do paguhus sababi umul kinengan mantad kinengan tanafau mantad tanafau kinengan totapot mantad kinengan totapot nanak okon ko tinodo Sopi mionsi yang pai ditama mag jadi sido osar bido na todo mentok toko tuhun ngavi mentok ko pemosizan toko subinodot sido mantad syurga maza di spiritu tepitwa nadadi dot tuhun do id hahangai Mary nadadi dot tuhun mentok sebab toko do nakapapak salib do sibo di Pontius Pilate nondo so isido do kapatazon nahobong timinungag vagu untuk ditadaw kumataho id katanudan nyampai di buk do tonga bitwa menin sabat isido di syurga pina ikaw did abadanan ditama mikot may vagu isido id kebentugan do membisala di sungimpasi nangapatay ko pemerintahan daw ay sok may ko pupuson. Otomasan zo idi spiritu tabitwa ituhan imanak do kapasison. Imuzu mantad tama ditanak imyampay ditama ditanak desembaon bentugan main. Ino ko bos masa di profeta ngabi. Katolik apostolik mga kunso de iso kepesuan mentok di kepohyangan de dosa ngavi manad anad so de di ketungagan di nangapatay di keposison di pemogunan domikot amin kapapakito do pisaan do keposison ikinoingan ipagi sompuvan do toko sa bagi do tanak ngabi do kinoingan do id katapatan kepenahuadan Dabayno miyaga di paghuhui magigisan o kinengan do itanga da tuhun. Paisumpu i Jesus itama di tuhun i otumbasan. Pengampay daw espiritu
sebagi do mangin sasamad mononon tuduk. Ingkano do id konsikaan karena sumambayang do nama toko sumimba do timpo ono do idagay ay Tuhan. Timpono do idagay oy Tuhan. Do tumihambus na da o eklesia do papaintahang do ituhun ngavi do kinaingan maza do katumbazan to giot do tinahuod daw. Kanono sumambayang do di Tuhan. Timpoon do'y dagay on Tuhan. Do katanom no da do idginavo do tuhun ngavi ipopobu do kaposizon do tuhun ikapamalintan do kinaingan inokointahang do idi Jesus. Kanono sumambayang do di Tuhan. Timpo ono do idagay ay Tuhan. Do kapopokito no da di ko ginavan di Kristus do idi eklesia daw o ginavan do tuhun Christian misasavo. Kanono sumambayang do di Tuhan. Timpo ono do idagay ay Tuhan. Do ko kito no da do idagay di ko hintan do kinaingan ituhun ngavi di aw kapiuman do ko tindapan do kinaingan do idioho sabab no do ka masikinan. Kanono sumambayang do di Tuhan. Timpo ono do idagay ay Tuhan. Sumambayang toko, montok dioho, isumakit, miyampay toluo COVID padom sizam, domaza do sakaday do dakutul ngavi dioho, nos ngavi, paganakan, kinuwangan ngavi dioho, do ovit no da izyoho, do idkovosian, do dumwapus dititimpu, do kasusan. Kanono sumambayang do di Tuhan. Timpo ono do idagay ay Tuhan. Kanono mikot di Sancti Maria tinado toko, makianu rosido do manampung do toko, kuma ditanak rosido, di Tuhan do toko Jesus Kristus, miyampay sumambayang. Ave Maria, Maria, no penuh penuh kedagrasya, kedagrasya, miyampay diyaw ikinaingan. Obitua kita nga dosa bitondu, obitua ituva tinanu Jesus. Sancti Maria tina dikinaingan, pakinsya na isikoy, Tuhun ngavi ngavi mo midoso, bidoso, do babayno babayno kamuntjam kamuntjam, kapatazonsa. Amen. Mun sikaw-sikoy, do id kahintaan no, do giminavo ko do tuhun. Sompuvo sikay no, do id spiritu, da dizo sikay no, kozo do i eklesia no, i tinumungan da tuhun, dinatobus, di za tapagan hogo di Jesus, itanak no, maza di Kristus Tuhan sa.
Azo kono Tuhan kinoingan, dosa papi binangun tu masa dok bosian nu, nak masika di loti takkan sadiau tu badi tanah kalajak dohongan ngawi datinau Tuhun, duma dimai iti mentok dagai di loti do keposison. Aso no sohinay ikinoingan. Azo kono ay Tuhan kinoingan, dosa papi binangun tu masa dok bosian nu, nak masika di hing anggur takkan sadiau tu badi kebas anggur kalajak dohongan ngawi datinau Tuhun, duma dimai iti di tinumon do kosundo panansa. Aso no sohinay ikinoingan. Imang sembayang ita pinengavi do kehubukan ku Dios ngavi o temonada do dikinengan itama tapakas. Toy monada ikan inubukan kay kamonmu, montok ikasa ng kabuntukan dengan daw, montok kebosian dotoko, di kebosian sa gabi iglesia topituada. Bituaho maza do kepokinsianan do nganu sembayang sikoy ay Tuhan kinoingan sa diti taak do kepenampuanan sa maza diti do dizo zikeno do kehubukan aiso kepupuson do dia. Ituhan miampai Diosu. Om miampai sumupanu, Pain savato o ginavongavi Diosu. wen sabato sa ngavi dari Tuhan. Kano manak do kepenang katahodan ngavi dari Tuhan kinengan datako. Katundod ang matuhid iti. Oy ama ikinengan tabakas kozo pain pasi selajur. Kontok no kozo do tomemo ambi de bonopo de mana bonong katahod sikadiaw. Ondos kozo isikoy de papapal do kotumazansa do idi kay masaan tahom lati do idi kinengan no. No kentahang no o kebentugan no do i punagi kebentugan di tanak no espiritu tabitwa. Tahu posona i aiso i kaazaan laja. Au na bagi di kegingahan. Nga iso no itama Tuhan iso kinengan. Ipo ompus da sampaon id kebentugan selajur no. Amingkano miampai sa viabi di tinumungan ngabi. Humuzo da tasab ngabi is surga. Papabalon dagay o kebentugan no. O mampat sikoy do id hozo kaapazaan diho. Do kaazaan i au o puputu. Thank you.
Totopot obitua ko, oy Tuhan. Ito vuda savyawi kabituhan. Itinapogi, do di zono do obitua ititak ngawi semambayang sikoy, maza do papasondot di spiritu nu, do ditingawi miagal bohobau umatu. Moy do ada di da itingawi do montok regai, di tinan, omza, di Tuhan sa, i Jesus Kristus. Untuk ditimpuh duniman petabuso isido, nasagak ko sa dasiminwang red konda sa andaw, minagano isido daloti. Minanak do kapadang katahuan ngawi, minangakib di pinapatak di kumadi magkikya ngawi daw mosbos. Ano iti savya bikaw, pangakana diti, tu itino itinanku, ipatakon may mentok Diyosu. Idlahan miya gadi, untuk napongoh imakan min sasadop, nano disido isa savan. O minsan po de minanak do kapadang katahuan ngawi, pinatak disido kumadi makikya ngawi daw o mosbos. O nuwa iti savya vikaw, pangginom na mantad iti. Tu itino isa savan di zago. Isa di batas kebabago aiso ko pupuson, ipatunguan may mantok Diyosu mantok tegumo. Mentok da kapahyangan da dosa ngawi. May na iti da keandaman dago. Ikatapatan tahom lati doko tumbazan. Apabasikoy dogi awatasanu oy Tuhan. Om papatahang lapino tugagaru. Isom Itinapogi da masasikoy mamalamay di kaandaman di kinapatanson kinutungagan daw. Patakon sa diyaw ay Tuhan iloti do kapasizon may sasaban do kapamosizam. Manak do kapadang katahuan ngawi do dikitan zika diyaw do kapadan de dumbanganu manumpuan de diyaw. Ahudo ko sa isikida sumampayang do magi do ditinanam za di Kristus at imong zikinada do iso maza di spiritu tabitwa. Onda mo ay Tuhan i-eklesia paintongkop it pototongkop do pamagunan. Avitano sa sido do di kapanuan tahul sakaday, songovian miyampay di Francis i Pope Dagay, i John i Bishop Dagay, Savia di Fadangavi. Onda mo gi ito pinay Dagay, inang kaodop idi kahasanan di katungagan. Savia inapatay id kosyanan Toy mo iziho do di ninavaw do vos Kos na dagay sa babi sumbayang sikoy, dumiyampay di hahangay to bitwa merit tina di kinoingan. Sancti Joseph Sabadasido, miyampay di apostol to nga bitwa, sa babi sangti, inakapaponsikaw diyaw ipo pusta umulan ngavi. Kano si kinada di kavosian, dumadi dra sa pitamungkos ngavi dahil kapasizan sa lajur, mangazaw, mabantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza disido, yampay disido, idisido. Oy kinoyngan tamata vakas, idi kopisaan di spiritu to bitua. Sabi-abi kebentugan kapantangan nga diawno, montok sohihinaid, ay sokopupuson.
Dari penuh di mamamasi, noog maza do kopengean poin kinoingan, katama zikoi demabos. Pagkabaso zikoy ay Tuhan, sumambayang zikoy damantan peti tikit talaat. Katahuad no damanak do pibabasan ita daw nga bidagay, damazari sa kaday do kasyanan no. Pagkabas zikoy no dato may mo damantan doso, paintampasi, mantad salviabi kasusaan ginavo, damaso zikoy pingandad di kahansanan na bituhan, di koy katan di mamamasiza, Jesus Christus. Tui ko pemerintahan, ikuasa, ikupuntukan, ngadiaw, gabay no, sinay. Ay Tuhan Jesus Kristus, iminabos do di apostol nga vino, pibabasan timponon ku Yesu, pibabasan ku takon ku Yesu. Kada intong do dosa nga bidagay, nga do di katumbasan di eklesia no, katahuod no damanak desido do pibabasan pisaan, ikatanudan mempahisap no, imamamasi mamalinta mentok sohihinaid aiso ko pupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan, miampay Diyosu tomay mo. Kanon di magita taak do tanda do pibabasan. Intangay idompa di kinoingan. Intangay isido. Imong idu di dosa ngavi di pemakunan. Abitua na santob oho din makan dami sasadop di dompa.
Tinan omza di Kristus, magabit tatakaw dahil kapasizon sa lajur. Kanau sumambayang. Maza da katemo diti sakramentum ay Tuhan kinoingan sa. Kapagabit na dadagay da kahidasan datinan om kaduduvo. Da namat dagay mangakon di
Kaintahuban tabitwa no sa lajur, pisaan di au abagi, maza di Kristus at Tuhan sa. Eso kapelaan. Nung eso kapayhan, bagot ako sumbayang diti sambayang taon di Sang ti Joseph, nahanto ko i-abal di ausong ko abasi dari Brunei, Kardinal Cornelius Sim, na minagido da pagun di Kanyab, andaman ko sila dari sambayang data ko, nahanto ko deho na pa Brunei nga apat na father deho, kampay na di bishop, Kardinal. Bay na nakatang kizad sa nguhun, tatahu pa di. Father de Brunei. O sumento ko ako na po kamantok na umat de Brunei nga, sumento ko kamantok na Father de Brunei. Tabi mo kiba iti kapakasan kaginaban, manampuban dahil panabasangan, nagi montok na kinengan. Namantok ko, ikoduduwa di Cardinal Cornelius Sim, sumento ko nagili ti sambayang da taon di Saint Joseph, santa ko da sambayang, patabian, gugumompi di Monanabus, saba di hahangay tabitwa Mary, dadiaw pinatahak di kuningan, itanak 20 soon daw, ikatumbasan daw, miyan pa diyaw na dadi Kristus da Tuhon, tabitwa Joseph, dagay punagi, pagitanay diyaw sendi da sanguhon tama. Abito sikoy de lahan da kapasison. Pakinuay sikoy da grasya. Kabinsenan sinaw. Umahigay sikoy mantad patitikit talaat. Amen. Ituhan miyampay Diyosu. Abalakatan, kolong ngabi di kinaingan, itama, itanak, Espiritu tabitwa. Ugad no, pabalo no, iabal tawasi di Tuhan. Kotawadan kay kinaingan,